Nyoka ya uraihu wa fiti 14 kilo 80 niria ingitura muoyo makiria ma miaka 15 niyo eno ikuanirwo ni abithaa a ruhonge rwa guthaitira nyamu cia githaka mwena wa Baringo. Nyoka eno ni muthemba wa African rock python ikoretwo giikarania na aikari itura ria Loboi kuri ikoretwo iri ugwati munene to kuri aikari tu no onginyagia kuri mahio mao kuona ati ikoretwo ikimeria mburi ciao. Wametetemeshwa na huyu mnyama kwa zaidi ya juma limoja. Wamejaribu kumuua, lakini Mungu ni mzuri, amekuwa akihepa. Hadi leo tulipofika huko tukampata yumo katika kichaka. Amwao aria marona nyoka teno rita ria mbere matigitwo na kimako kinene kuona nyamu iria maraikaranagia nayo. I've not seen a snake before near me. So tunashukuru kwa maofisa kwa kazi yenye wanafanya. Kuona ati gicigo giki ni kimwe kia iria ikoretwo na nyoka iri thumu, aikari riu moritie thirikari kumarehera thibitari-ini ciao dawa cia kuhurana na thumu wa nyoka riria mundu arumwo. Kitui is number 1, Baringo number 2 kwa wale nyoka hatari sana wanaopatikana katika nchi ya Kenya. Abithaa ya KWS maugite nyoka eno ikuhuthika ta kirorerwa thiini wa Kabarnet Museum. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.